Ngile phezulu ngambukela umbukelo emakhaya kwesimanzonzi letha indaba zamaskandi ihamba phambili ney'fika ngesikhathi. Ngaphandle kokumosha isikhathi ake ngihlale kuzo indaba zamaskandi ngikuphathe zona. Izoqala ukuthi zidumalane kancane indawo kwi-Instagram emva kokuthi uNjoko ephoste i-post lapho ephoste khona indaba yaseDubai, uDubai lapho abhale khona ukuthi ngijabulela ukuthi leli thalente lalo mjida libonwa abantu abazokwazi ukumbeka ebalazweni lomhlaba, esho i-Ambitious Entertainment. Kuthe kusenjalo-ke kungazelele muntu bese kuphendula ifezi emnyama lapho eshilo khona ukuthi vele wenjoko usuyibona usumculi yini. Lo mbuzo-ke abantu abaningi bashiye bedidekile ukuthi lento yenzeka kanjani njengoba kungajwayelekile ukuthi umculi nomculi ebhale ephejini lomunye umculi. Kodwa ube sephendula uNjoko lapho angawuphendulanga khona umbuzo lapho ashiyo khona ukuthi beyitshena ukuthi i-fake account le kanti isinokwe esho yena ifezi emnyama. Sesho-ke ukuthi futhi lulunwabo lingamjwayeli kabi esho kuye futhi ifezi emnyama. Kuzokhumbuleka ukuthi uma ulandela i-history njengoba uNjoko ebongela yena into abaseDubai, uDubai wavezwa noma wafeature-rishwa ifezi emnyama wasekwazi ukuthi evele ebantwini khona enye ingoma ifezi emnyama ayifeature-rishe khona into abaseDubai. Abantu abaningi-ke basho ukuthi bayazi lapho into abaseDubai kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi-ke laba bobabili ifezi emnyama noDubai bese bexabana emva kokuthi iDubai isolakele ukuthi uhekhe i-akhawunti ka-Instagram na-Facebook yefezi. Kuzaholela ukuthi ifezi emnyama iqale phansi ama-page abo njengoba isino-60,000 followers kodwa isiqale phansi yenza ama-page amasha. Kusolakala ukuthi yiyo-ke lento le ecasula ifezi emnyama njengoba uNjoko eseqhamuka esezobongela into abaseDubai manje ekubeni kuwumuntu okholakala ukuthi waphakamiswa noma waveza yiyo ifezi emnyama. Kusenjalo-ke kwi-CD launch kaNjoko kwakubhaliwe ukuthi kuzobe khona ifezi emnyama kodwa kuvele ukuthi ifezi emnyama yahoxa sekusele u-3 days yasho ukuthi ngeke kusakwazi ukuthi iphumelele le-CD launch. Kwi-video ifezi ibisibeka kanje. Ngeke uqhamuka usuzongcoma umuntu omaziyo vele ukuthi usendemeni usuzomncoma esekwenye ikhampani futhi vele ulwa nami lapho, unenkinga nami futhi mina lokho engangikwenza ubuvele ungakufuni. So ngifisa umuntu agale isinyelelo, qonda uyindoda, bhekana nento uma ngabe uyibona ukuthi i-about mina nawe, ungagadli ngomunye umuntu, qonda ngoba mina ngizovele ngiqonde. Umuntu uma ngabe esacula la ngaphandle acule umuntu engazwakali, athole indlela yokuthi adelele omunye umuntu ukuze azozwakala. Vele leyo nto leyo usuke ufuna lokho vele ukuthi unake-ke ngaleyo ndlela ngoba umculo usuyinkinga, yabo. Mina ngiyabuka nje izitha zami ziningi ngendlela exakile, ngiyabuka nje ukuthi enhle kubangisana, yazi abantu babangisana nale khampani encane kuthiwa Mabunjwa, incane yazi ikhampani le abakuthwala incane ngendlela exakile le khampani kodwa ukuthola abantu bayibangisa, yazi ayikho ndala kakhulu kodwa indala kunamanye amakhampani akhane efika njengamanje le kuthiwa Amabunjwa Records. Iqala ukuba khona ngo-2013, ngicabanga mhlawumbe amanye akhane eba khona nje. Dala ngayivulela lokho khampanyana yami just ukuthi nami ngiyizamele, yabo. Kodwa nje akuthandeki, kuyangithokozisa-ke lokhu uma ngabe sengizobona nabanye abafundi sinabo endimeni bekhane bekukhombisa lokuthi abakuthandi futhi nanokuthi uzidumise umuntu, uveze umuntu, wena ungumculi uveze umuntu, akubona umuntu lo futhi akakuthandi. Kuyangichaza ngoba uma ngabe ususho wena omunye umuntu ubona ngazuthi unomona. Awu why mangcono omunye umuntu, wena why ngoba ngisomunye umuntu esephumelele, soze ngize ngayenza into enjalo mina because anginayo indlela yokudumisa umuntu ngaphandle kokuthi umuntu ngimfishare adume ayibonele naye, yabo. And mina umuntu uma ngabe eseqala esephapha esekhuluma into e-wrong, ngizodonsa amavidiyo, ngidonse ama-voice recording, ngidonse iy'nkulumo kukhulunywe ku-WhatsApp,
umuntu angahambi ekhuluma ukuthi sixabene noma asisazwani noma kukhona ezinye iy'nkinga ezake zenzeka. Ngizodonsa yonke leyo nto leyo ngiyibeke ngikhiphela ngiyibekela obala, bese-ke ngibuze ukuthi ngabe namanje kuseyimi mina enginomona, yimi mina enenhliziyo embi, yimi yini engumuntu obhedayo, ngoba ngiyabona ngumuntu omubi ukuthi angidingi ukuthi omunye umuntu aphumelele. Ngiyathanda ukuthi omunye umuntu ophumelele, ngizokuvezelani, ngizophinde ngifuna ukukucindezela. Ngifana nalamakhampani ajatshulelwayo mina la ukuthi i-artist seliphumile khona. Ngokubona kwakho Mbukeli lapha emakhaya, ngabe ubani o-wrong la? Ngabe iFezi noma uNjoko ngokulalela kwakho lesi sitori nokulandela i-history phakathi kwalaba abathathu, uNjoko, yabaseDubai noFezi? Ake hlangane lapho kwi-comment section sizwe umbono wakho.